Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinilong ki khubor bam takasngi. Kumshi benta ban penkre ek election MP shikalok sabha katunat pulit jung RI-Bhoi ki jipilong ye kajing talasi ha ki surok ba National Highway 44. Ha kajing talasi jung ki por pulit district ringkat kajing yarap ka E67 Battalion jung ki CRPF bapelong ha kalai trik ulber kila yo ban kurup ye katrok kabadanu number NL01AH5853 nalad umsaw bat ukanja san hajar kilo ubasyong dor kumba arphoklor tyngka. Superintendent of Police ka District Jakpal Singh Dhanau ha kaskin kong ula pentip bagani ka jingyo kurup ka ka blajya ha ka jing talasi kali jengki pulit ka RI-Bhoi DEF bat ka E16 Battalion jengki CRPF halat umsaw. Hadin ka jingyo ka khubor batikna ya ka jingwan katrok NL01AH5853 bakit ya uni ujing di buan. Ha gani ka mit ki pulit kilabat ya gani katrok berkila kemru ya uwe ubriu ubasuba don kti.